Borno bilai ki khulumaya pharu sini junal ni chairman Boromganang Juti Jomatia sini Boromganang MLA Pathanlal Jomatia sini ARC member CK Jomatia sini Babagore Mission ni Presiden Boromganang Mohitlal Jomatia sini hoda ni GS Khai Thanggal sini Habubagra khulumaya pharugono teibu chin logebo phaisok phaijak joto hasan tei chapani moyal panchayat lukusogri hodani kormokorta student or the teacher sini ITI sini executive engineer chief engineer joto official staff joto khulumaya pharu dini chu sini DC by samang khainai ni hunai foundation usulai program khaijak auditorium hall amani estimated cost ke 11 koti 60 lakh so DTADC ni project kotoni bisio kaisia mo tongo sini kilam thayo no sports school khailai kha prai 15 koti estimated cost by chinki lawo sports school khailai kha tabok sini oro gori academy wo 11 koti 60 lakh estimate cost project cost among daiti ni samang change nai already samang tangan ni bagai tender process ro paijak tabo agency ni yawo ya phajak boni samang tangan ni bagai ready sini nahor mung kaise no je sini culture sini cinema sini odikar sini manthai sung kathalai uthung lai kok salai khan ke chini bobishon ni bagai chung kok salai manai tini chung uthung lai kok salai jagai chini jaga kuri ni bagai chung uthung lai me ya chini hoda ni ham krai logo ham krai chini student no ni bobishon ni ham krai chung bor jaga kok salai ni da salai jagai kaisa thai nangu han bangun DTADC one shot kha o thai chini jomatia hoda ro ni bagai kotor khlai senai rona ni bagai 1000 seat or capacity nai Triprawo omahai rural area of chini ADC am sayo omonu fast omahai kotor auditorium nai baki kuno jagao omahai stage ni phan ungthun chini DTADC am sayo asa kotor auditorium tis tangjaya ko ge chung oro chini Korea Academy complex ho chung omonu talo suruat khainani thanglo tini chung kaisa jinis kaham ke muito malai thai je ADC sobani bagai china jakba chini bagai je ADC soba khai thanai rok an sitan kok sanai rok chini maharaja onek kaham kok sai thangkha chini odikar chini manthai joto din porjonto chung maya ke ini chung musuk mani na chung khai ne ha bino yak ma phehel chung masalai han bangai chung wan sok thai je ADC ungkha sini tiprasani ham khain bagai je musukoi khai mana janoi chung wasok lai chini okra rok soba khai chinam thai ni Boromganang Doti Mohon Jomatia thei thangja boroni wasok mong bai ini ADC mangkha ADC mamani yagulo chung tabo onek isu apni okra rok wasokoi kaham khai mana hanoi wasok mani Kaya chino technical issue phunogo legal issue phunogo bibinno technical issue khlai chino tangkhani wo ese kereng khaimani rok chung tabo buk nogoi to chino o chini jomatia hoda ni o auditor tangni bago busuk mane borni khani mane ma koi kha koya mang kha chini GS Boromganang Juti Jomatia bobai price homo masalayo je Nirobai salsa thangoi hari malai lene aro jaga hai ni masa jotoni malai thang ke jotoni sekang ang omona no omani dream project nung ronai dero ya sasi ni salsa masa Mr. Sahab nung omani dream project nung ronai dero ya sasi hai ni project masa ronai kero sigi omai ke project masa ge kaisa omai motor chini jomatia hodani project omo mawani tabok mawai basic laisa hai
माय पसानि किन्तु अनेक कठिन हाइछि अमा हाइछिनि जमातिया हदायनि हयते गोबां मा साम तांजानाय दं जों मासातियाव नाय हाइछि जेकुनु लेभेलाव थांनायबानि सालायबानि जों दं हाइछि जों थांबै अक सालायनाय जत पालखि मिलुइ आर गलाय बेमाय एके जों रागैफोर मासानाय हाइछि गरन दिलया मासानाय अमा हाइ लेभेलाव मासानाय तिनि एडिसिनो जतनु माने कामयाब से के साव 800 कोटी रहला हमें वाइसे बसाओ वाइसे बा 1600 कोटी रहला वाइसे बा 1400 कोटी रहला बरनो बिब्रात तो खाइ रना निबागे अम हाइ कक सामने रनो गुसु सतर्क माननाय मासि लायनाय जेकुनु सामु ताबो अम ऑडिटोरियम चिनि जों फाउंडेशन स्टुडेन्ट प्रोग्राम खायखा अमनि सेंसर कपि तंगो अमनि ताबो वार्क अर्डार तंगो रां बोसोर के तांजाना अम तंगो जदि ताबो तिनि प्रोग्राम खाइ थामनो केबो नायनाय मुसु खायजे चिनि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर तंगोनि थाने वार्क अर्डार मानाय है सेम अम हाइकेनो स्टेट गवर्नमेंट चुनो रां रहमानि वार्क अर्डार इशू खाया मेमो अर्डार मा खाय चिनि बरगना सिके जमातिया सिउ तंग थांजा बते बुसायमोन जोंनो पहिलाव सेक्शन मेमो मारहो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन होनै 8 कोटी तिति एडिसिनो रहला होनै कायसा अर्डार कागज मा कारि बनि परेसि 2 दिन 3 दिन परे राखै तिनि जों मा बुसिनाय जे सिनि आम जनता आम लोकरो पाराव तंनाय दं गबै एडिसिनो 1400 कोटी रहै तंखाय के जों सुंथाय लाय हायसि निरजे रहमानि मेमो अर्डार चिनो फुरुबि मा होनाय आपसुन माने एडिसि आम थायो तमा प्रोजेक्ट खालिनै तमा नां चिनि गरि एकाडेमी बा तमा नां जमा के हदानि तमा नां चिनते अनेक कम्युनिटी न जे सुंता प्रोजेक्ट रय तमनि तमा नां कमत्रक जों खाइले माने जों प्रपोजल बिरोजा से हायसि जत कम्युनिटी नि बेस जों प्रोजेक्ट जे रहमानि 20 कम्युनिटीज नि ताबो चिनि अरब प्रोजेक्ट रेडी खायो जों बाक्सार हजाय इंगे जों आसगान खमा माइ तंखे तानि खाइले खाने चिनि मुसु माने जों चिनि लुकुरनो डेभलपमेंट खाइले आरो जागा रां सफाय हाय चिनि लुकुरनि बांगै सबायनाय बागै इंगे जों बसकां सालो जों पेबो चिनि गोबां मा लुकुरनि हाम खाइनि प्रोजेक्ट ससियेल वेलफेयार जों साम तांनाय बांगै बोसोन चेष्टा खाइनाय चिनि जमातिया होदा न बाहायने बिलाइ खाहाबाय चिनि कॉर्पोरेशन खाइनाय बागै बसकांगो साम तांनाय बागै बोसोन बरनि वान समु बरनि डेभलपमेंट साम ब्लेक प्रशंसा खाइजनै अमाहाय साम तंगो बनो जों सुबानो चिनि तिति एडिसिनो गुइबो पेबो जों चिनि लुकुरनि भबिष्यत रायरनि भबिष्यत हाम क्राइ चिनि स्कुलनि बागै बेहायनो जों गाहाम के मावा सलायनाय और बोसोन स्मार्ट क्लास रक जों चालु खाइरखा और साइते रम स्मार्ट क्लास चिनि गरि एकाडेमी आं चिनि एचडीएफसी नि सीएसआर फान्ड बाय और बरनो खाइवे माहाय खेलखा बे फाइनान्स सानो जों पेबो मसुरो ऑडिटोरियम और सिमी इंडिया चिनि महाराजा साइथांगा ऑडिटोरियम और सिमी इंडिया बाद बाकी जो तो कम्युनिटी नि बागै जों प्रोसेस खाइजा रहजा जों बसकांगो सामु अमो मा खायके जों खाइने गेटे कक गोबां सालिया आसुन